Marpar gue Nadi Ulami di suara khusus suara mezzo sopran di suara 2 Ina. Karena mga request ate, adong piga-piga sama-sama kita ambilkan yuk. Marpar gue Nadi Ulami unang ganggu berkondisi tempat aku diberi Tuhani ngolum di portibion sasudena Nadi Ulami saya dapat upah dohodisi unang loja ulana dengan Tuhani manatap ngolumi ulama akan adengan ulah honasuman serep roham burcuma Tuhan ingot mahatani Tuhani gomos mati opi dingolumi unang masay manalo jao totong madoto mangula di porlak ni Tuhan tungso marisuang doi ditatap Tuhani pambainani sasudena Nadi Ulami saya dapat upah